Allah subhanahu wa ta'ala izgi Kur'an-ı Kerim kitabında aytı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâiqatul maut. Her bir can iyesi ölüm tatıyacak dey. Niye Allah subhanahu wa ta'ala ölümni ko'racak yoki ölümni uchratacak deb aytmagan, ölümni tatıyacak degan. Chunki her bir adam balasının ölümünün öz temi bula ekan. Bütün adam balaları da bu dünyadan bir türlü ölüm bilen gene gitmeyecek. Hadislerden çıkıp biz bilemiz, Allah'ını tanıp, ona ışanıp, ona gıybet kılıp yaşayan kişinin ölümü bilen, Allah'ını inkar etip yaşayan kişinin ölümünde bir zor ayırma var iken. Mümin kişinin canı teninden savuttan akkan su şekilligine jingil çıkıp gidecek inşallah. Kim indi Allah'ını inkar etip yaşayan, onun canı teninden ağır etip, onu intiktirip, soğurulup çıkacak. Allah saklasın. Şuna göre de Allah subhanahu wa ta'ala ite, her bir can iyesi ölümni tatıyacak dey. Eli yaşayan vakitte, şuşu ölüm mezgiline tiklim, adam balası көз aldına da getire almay mine şuşu ölümnin temin. Lakin şunday vakit jitecek kaşan Allah subhanahu wa ta'ala mine şuşu ölümnin temin tatırga birecek adam balasına. Bik köp kişiler aytırga mümkün, ol ölümden soň bir nerse de bulmay dip. Mine adam balası şuşu jir yüzünde birilgen gumrin yaşaydı, şundan soň öledi, bitti gitti dep aytılır. Şulayk bizning halkыбызda şunday taralgan söz var bit indi, kim onda barıp көрген, kim ondan geri qaytkan әле dep aytılır mine. Lakin şulay dep aytgan kişiler, olar özlerin akılsız etip koyalar. Çünkü akıllı bulgan kişi barıbir oylanacak. Mine şuşu jir yüzünde bar yaxşı kişiler. Kimler Allah'ını tanıp, ona gıybet kılıp, kuşkanların ötep tıyganlarından tıyılıp, bari tik hayırlı izgi gamellerine kılıp yaşaylar. Şundan bar ikinci tür kişiler. Kimler gümürleri boyu zulüm kılalar, kişilerini kimsiteler, urlaşalar, günahlar kılalar, hem şulay yok, en korkunç günahını öz üstüne alalar, şirk kılalar. Mine şuşu iki tür kişiler bir-birisi bilen tigiz bulur mu? Elbette tigiz bulmaz. Şuşundan gına çıkıp biz ayta olabız. Mine şuşu iki tür kişiler özlerinin ömrü boyu kılıp yaşayan gamelleri üçün kimdir savabın alacak, kimdir cezasını alacak. Tegi kişiler ayta bit indi, kim anda barıp qaytkan indi, kim anda көрген indi, yoki ölümden soň bir nerse de yok dep aytalar. Nişik bulmasın? Alay bulgaçtan sizning fikringizçe biz uylarga tiyişbiz. Mine şuşu bütün kişiler de kimler izgilik kılıp yaşay, hem kimler ömrü boyu zulüm kılıp yaşay, alar bir tigiz bula. Çünkü ölümden soň bir nerse de yok dep aytalar alar. Mine şuşu bütün kişiler de izgilik kılan kişiler savabını da alalmayacak. Tegi zulüm kılgan kişiler günahını, şu günahları üçün cezasını da almayacak. Onların fikri boyunca. Lakin bu akılsız bendelerinin fikri. Akıllı kişi bulay uylamay. Akıllı kişi anlay. Her nersenin başı bulgan şekilli onun azağı da var. Nersege gene ihtibar etme şuşu jir yüzünde. Bar nersede kaşandır barlıkka kilgen. Hem şul bar nersede kaşandır vakıtı jitip yokka çıgaşık. Şulay yok jir yüzü bulsun. Mine şuşu jir şarı biz yaşagan. Kaşandır Allah subhanahu wa ta'ala'nı barlıkka getirgen. Hem şulay yok Allah Teala bizge onu aytip koygan şuşu dünya biteşege turunda. Onu biz bek yaxşı bilemiz. Adam balası da şulay yok. Ona Allah subhanahu wa ta'ala vakıtlışa ömür bergen. Tev şiratta olanı yoktan bar etken. İki күзге de көрünmegen күзенeklerini uçuraştırıp, şul күзенeklerden
кан түйіні барлыкка китереп, аны иткә әйләндереп, кире шушы иттән сөякләр үстереп, шул сөякләрне кире ит белән уратып, аны кешегә әйләндергән. Нинди бөек Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм шушы кешегә ул биргән вакытлыча гомер шушы җир йөзендә. Нәрсә өчен дигән сорау туа. Адәм баласы нәрсә өчен шушы җир йөзендә яши? Һәрбер кешенең менә шушы сорауга үзенең җавабы булачак. Яшәүнең максаты нәрсәдә дисәң, 100 кеше 100 төрле җавап бирәчәк. Ләкин бердән-бер генә дөрес яшәү максаты бар икән шушы җир йөзендә. Шул яшәү максатын сайласаң, син иң бәхетле кеше булачаксың. Бу дөньяда да һәм үлгәннән соң ахирәттә дә. Аллаһ Тааля изге Коръән-и Кәрим китабында әйтә, Az-Zariyat surəsinin 56-cı ayətində. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və mə xalaqtul cinnə vəl-insə illə liya'budun. Min jinlərni һәм кешеләрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яралттым, ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Димәк, адәм баласының менә шушы кыска гына вакытлы булган гомере Аллаһ Субханаһу ва Тааляны танып, аңа гына ышанып, аңа гына гыйбадәт кылып, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, аннан гына ярдәм сорап, аңа гына өметләнеп үтәргә тиеш икән. Менә шушы чын максат булып тора икән. Менә үзеңнең гомереңдә шушы максатны иң мөһим максат итеп куйсаң, син бу дөньяда да уңышка ирешәсең, һәм ахирәттә дә уңышка ирешәчәксең, Аллаһның рәхмәте белән. Шуннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Мульк сүрәсендә: Әуzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela ve huvel azîzul gafur, diye Allah Subhanahu wa Taala. Allah Teala үлемне һәм яшәүне барлыкка китерде. Сезнең кайсыларыгыз үзенең гамәлләре буенча иң яхшысы икәнен ачыклар өчен, ди. Менә Аллаһ Теала үзе Коръән-и Кәрим китабында әйтә, менә шушы үлем дә, яшәү дә барлыкка килде, адәм балаларының кайсысы яхшырак икәнен ачыклар өчен, ди. Шушыннан гына без чыгып әйтәбез. Яхшылык кылып яшәгән кешеләр һәм яманлык кылып яшәгән кешеләр бер тигез түгел. Изгелек кылган кешеләр үзенең савабын алачак һәм уңышка ирешәчәк. Ә инде явызлык, гунах кылган кешеләр, Аллаһны танымаган кешеләр бик нык куркыныч җәза көтә аларны. Аллаһ Теала үзе сакласын. Һәм инде шулай ук әйтеп китәргә кирәк, менә Аллаһ Теала шушы үлемне тәм белән тоташтырып әйтә. Үлемне сез татыячаксыз, ди. Без беләбез, татып карау ул бер мизгел генә. Менә ризыкны алабыз да, авызга кабып татып карыйбыз тиз генә. Шунда тәмен сизәбез бит инде. Тәмен сиздек, булды, аңладык нинди ризык икәнен. Ашымы, тәмлеме, баллымы, һәм башка һәм башка. Менә үлем дә шундый бер мизгел генә икән. Адәм баласы үлер хәлдә ятканда Аллаһ Теала аның җанын ала бит инде. Күпмедер вакыт үткәч. Менә шушы җанын алу ул бер мизгел икән. Менә шушы җанын алган вакытта теге адәм баласы шушы үлемнең тәмен татый икән. Аннан соң җаны чыгып киткәч, без беләбез, барзак тормышы башлана бит инде. Анда инде тәмен генә тату булмый, анда ничек яшәдең, менә шуны тулысынча үзеңдә тоячаксың. Шуның тәэсирен. Тагын бер әйтәбез. Үлем ул бер мизгел генә. Ул тиз генә була. Татып кына карыйсың аның тәмен. Ә инде барзак тормышына күчкәчтән, анда инде менә нәрсәләр кылып яшәдең, шуның тәэсирен син
Qiyomat kununa tiklem tuyib yotashaqsın. Tatib qana qaramaysın, tuyib yotashaqsın. 100 yılmı, 1000 yılmı Allah subhanahu wa ta'ala o'zi biluvchi.